U першій частці найновшої емісії «Добрий вечір, Войводино» увидіться розсварку з представниками наших інституційох новинсько-видавательної установи «Ruske slovo», Zavodu za kulturu vojvođanskih Rusnacoh i Novinarske asocijacije Rusnacoh, kotriše predstaveli na tohoročnim međunarodnim sajmu knjiškoh u Novim Sadu. U druhej časti emisiji upozname vas z daskeljima šestrami služebnicami, kotri u žvelji roki služa u naših parohijoh. Po zakončenju emisiji Dobri večer Vojvodino na 21 hodinu i 30 minuti budeme emitovac novu mladežsku emisiju Puls mladih. Dobri večer Vojvodino na štvartog na 20 hodin i 30 minuti.